ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯆꯥꯄꯨꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯆꯔꯤꯝꯁꯨꯡ ꯀꯣꯛꯅꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕꯜꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯙ꯭ꯔꯨꯕꯣ ꯖꯣꯇꯤꯖꯤꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯃꯣꯗꯣꯟ ꯁꯔꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯛꯖꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯂꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ OBCꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯎꯃꯥꯀꯥꯟꯇꯤ ꯚꯧꯅꯤꯛ APCCꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ किशोर बंदोपाध्याय DCCगी वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह DCCगी जनरल सेक्रेटरी राजन पालित ब्लॉक की प्रेसिडेंट अमसुंग खंबिटोन सिंगा OBCCगी APCCगी सेक्रेटरी बुसु इकाई खुनबु चरी आइना कसारगी दा लाकपसी मोय हलकी असम की इलेक्शन सिदा कोई पार्टी की होइना AICC की होइना स्टाफ की बैनर है ना कोई वोट खोम ना बा असम दा कोई हेडक्वार्टर दगी मी निफू खग ममिंग थोलक पदा ऐसो हापे ए मोयना मिंग बदी मोयना थोलक ता सेरान तुरान इरे आइना साव दा खरजु नांगरबनी नोगी MP बो मसाय खंगमदे मोमो चिंगचोंग इने त कवै ताय त ममिंग पनम नमजली काई नोय नंगरांग खर नांगरबे सावया दे खोते ना कोई असम के इंचार्ज जितेंद्र जी ने मन हाइरे हेडक्वार्टर द सोइना नोय सुमाई तौरई जे कई नो खर दि चैरमे मिंग थोलक पुदुदा यावरक पने अदै दai से खरगे जी से सिदा लाकदब तांग तरुक ता कोई की पार्टी प्रेसिडेंट खरगे जी मागी द ससिरा इसे इम्फाल सु फंक्शन अहु मरी चकदबले सेशन जुंग सि लोय दोइनी अरेना इशू खरसु रेस तौगेना तौर मरुइना कोई नोटिस की दगी लाख नुपी मचा नुपा मचा सिंगा सिथवइदबा जुगो चादब तौबगी हेक इंसिडेंट थोए रेस रिलेटेड अदुगी आइन इशू खरसु रेस तौगे ना पार्टी ना फोन तौरकुदाइना सेशन लोयर सत्के से मोइना यारक्तबने अरे चत्ते दे प्रोफेसर नंग उत सत्पिरु चो बराक वेली द सुबाइने तांग अमादा थीमेटिक इंटरव्यू मा को लोइन तौगदबनी अदुना नंग बराक वेली से नंग पाइबिरो राहुल जी ओसु प्रियंका जी ओसुना मोइना अपर साम द कइदा तौगने आइना बराक वेली से दाइ ओइना चत्पिरो हाइरे अरे हाथू हाथू लोइन कैंसिल तौर मगा लापने अदा अनिशुबदा आइना सत्के न डिसीजन लौरपगी मरी सिना कइनोदा आइना लेपाक सिगी मरुइना कोइगी आइगी इफुरुप चा मयाम सिगी सुम खलकपदा आइना हम तोइना खंजबा नसी ngrangi wanate कोईरब मतमदगी आइना खलकपा वोट का लेप्तिनेगी ममांगसु लामी अहल लमन सिंह इमा लेपाकी दमकत थबक तौगिबा अहल लमन सिंह मतुंग इंजरकपा मी अमा ओइबनिना मखोइनसु कसार अमसुंग त्रिपुरादा लैरिबा आइगी फुरुपचा मयाम सिगा समनदुना थबक इंखांग तौबा याबगी पोटलम यातपा अदुगी सु ओइबा अदुना आइना खंजबा खरा मणिपुरी मपान चाउना खुंदादुना लैबा आइगी फुरुपचा मयाम सिगी पॉलिटिकल वॉइस हाइतारे मखोइगी चौखत थौरांग अमसुंग मखोइगी वासी कमाइन तौदना असम आइबा लेपाकसिदसु ताहनबा यागदगे न होलकपगी आइना हाइफेट येंजरकपसे ngasiगी इलेक्शन सिगी ममांग चाही मरी मंगा ममांगदगी हौरे हाइता मदुदैदुदा आइना खंगखिबने यामनदी तारे हाइरगा रिप्रेजेंटेशन से इरै लेरमदबा मिहुत से इरै लेतबा करिगिनो हाइदा डिलिमिटेशन तौरिनेना अखोइगी फुरुपचा मयाम सी मचेत मचेत थुगाइरगा मसी वोट काबा यादनबगी सिनबगी मवोंग अमा उबसी कुइरे
aduna masi leiri masi kamain tawdana tawba yai amarom dana bureaucracy da hai tare Assam Civil Service, Assam Police Service, the university ki professors, ukil lapawa High Court laiba, Doctor lapawa masigi mayam si sum socio-economic profiles akoi kamai tawi akoi ki cement loan sina kamai taw na hingi bano akoi ki mayam se akoi ki furup sa sing di yeng mada khara sothana ui aina masi Guwahati da su dum mai chatpadai koi Manipur basti da nikhang de Upper Assam de pasana chatpangamdri tabada yam soi yam khara sonthana lei hai tare akoi ki Manipur ga yeng naru radi ko maruina Tripura da yam china su ore akoi ki maitai ki khun mangsil lak phaphaw bu ya hore si mayam si kamai taw sige na khanabada yam na luwa pot ama lei bo koi da rajniti hai be lengak lon hai re koi na husi pude toina ima lon sida kamai taw da nai koi lon che mu hingal handa ge hamna da koi se maitai lon da su ya re kai akoi ki lon che creative oina puthok na sijna badana hindi koi na rajniti hai akoi da lengak lon so hai na re husi ti yum da de ado masida sarup ya bang amaktra ba koi na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯉꯥꯡꯕꯤꯅꯅꯕ representative mihut haitare democracy da ganatantra chatpa lepak da miyamgi kholau pura chatpa ngamagaba say MLA that who can represent the interests and voice of the people of Manipuri people in Assam Assembly जो हमारा इंटरेस्ट हमारा आवाज लेके असेंबली तक कन्वे करने वाला रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कौन हो सकता है कौन सी पार्टी हो सकता है मैं आमसे खलु रगने वैना मोइना पार्टी न सिनरक्दा तानजु चारे हाना दुगी शुदुगा खरा लेरगदी यम आईदी यम सांग सांग न चनिंग मने खुन खुन द चंगदना वोट की नतबिदसु को हानदगी सु पाव फाउनब मिसु लई वोट की नतबिदा ना अदुगी मरमदा लाखपनी अदुना अखोइना वोट हंदक्ति मियामना मागी चाही यांखई हुमदोई मतुंगना सिदी कसारसु वोट लेपसी अखोइगी नेशनल पार्टी मोरिबाई की पार्टी AICC ना टिकट पी दना हुजिक्सी मिते मसाम जो टिकट फांगे हुजिक्ते अरा चाही यांखई हुमदोई मतुंगदनी मयामना सिलिंगजिंग बेरंबे याय Provincial Assembly 1946 ता निखा तमद्रिगी ममांग इलोय लोयना तौगिबा Government of India Act 1935 की मखादा मिखल तौगिदा मयामना लाइगुम लौनरबा मणिपुर की तांगलबा लुचिंगबा अखोइगी लमयान बे इराबोट कसार बोट लेखी Assam Provincial Assembly अदुगी मतुंगदा MLA अखोइ मैतै अनि मसु लेरमे अदुगी अखोइ मैतै पांगल अमसु लेरमे 1953 की मतुंगदा दि अखोइ लई हि हंदक्ति अमा लेपे दो लेपे बिसिदा अखोइ की constituency सिदा अखोइ की लेरमेबा केंद्र सिदा मचेत थुगाई की बदगी पोट अमा असोइबा मले दो अखोइ की पार्टी न कईगुंबा कार अगदी मसी सुमथोकनबा अखोइ खरा तौदबा यारोय हाइबसे अहामदा मियामदा थमजगे करिगिनो द तिनबिरिबा अैगी प्रूफ चासिंगसु लमदम सिगी लेंगालोंदा यावरिबा पॉलिटिशियन सिंगसिदा मसिगी वहाइसे हाइबम अमथोइ डिलिमिटेशन की मतंगदा अखोइ से कंसोलिडेट तौमदस अइना constituency खरा ददि वार्ड फावबा यावना पंचायत की लेवल दा बो थुगाइबा यावरे अदुना असुक significant ओइना यामना मरु ओइना तारिबा अखोइ की मणिपुरी diaspora सिंगसिगी फिदासे अखोइ की लेंगालोंदा मागी फिदासे मतपा वाटहनबगी ममी अमा ताइ मसी अखोइना राजनीति की खुथांग द मसी सुमथोकनबा महोनबसु चंगी अदुना मयामना भोट सि तौबा मतमदसु मसी इशू अमोइना लौबिनबा हाइदि लेपइबा भोट लेपइबा मयाम सिदा
sigi concern sing su koi haibam to I sum nagi vote hada bagi mohta masei miyam da thamjage amarom da vote ACD imu manung bo khanai haire ni mama mapa sagai na tai kainari ni vote chi ni samne hai ai wona su yam nungai wari le aina that se vote ke yaura kusum ile politics da actively yaur ko matam sai na thengna bale vote si hana lepam mami hoji manipur su vote naksal ami na kai doge da lepro na no bana ha kha sem si ko sen to hana lepam ba dum mi se nat naksal adi vote ka ge ra ka mo je tumam jabum khang de hai hana vote lepam ba kam bo se eta lem ning na ko jane ba aduna vote si ni samne hai ai ni masi pu salai maram di kai no da sigi vote sina maram oirga aikhoi gi marak tasu khatna chaina ba yana da ba segai na ba se dum thok pa jani ko aro ai na ngarang se ta ba da koi mai tai gi candidate am yoi du vote mai tai khun da kho ma chang ka kho ko noi na ngang hai ai na ai du di phate noi na BJP ma me BJP dum tha da jau kho mu nangi pa mani ganatantra ni congress pa me congress da dum tha do ai gi oina di ideologically ai gi party se isagi oijaba adu magi khalla changpande politics te yawge haidedi ideological clarity ma leigadamni ai wakhalon ma yawgadamni aina tawgodoba thabaksi karamba platform na khwaidagi hena phai haiba ma khangadamni aduna chongthok chongjin dauri ga se ideological commit oidaba mi gi character ni aduna mai magi ideology do thajana rakpoda da aidi BJP gi ideology je sukta tajaba ising na thawgane ai ga decision ba khar waga dawa maram de karigino da bharat ai balai pak sina british samraj gi mayok ta mangi loilam lainga gi mathak ta lan horaki ba freedom struggle ning tamna na bagi khongjang changchal ki ma matam du da hindu oigera muslim oigera christian oigera sikh oigera buddhist oigera natraga tamil oigera punjabi oigera bengali oigera assamia oigera loina mak punjal laga puraga taking everybody along amat toiba wakhalon da puraga chatlaga struggle tawgiba amasung ningkha tamaba matung da hairiba wakhalon duna yumpham oiraga anova india ma anova bharat ama semna nabagi rajniti tawgiba adugumba party Indian National Congress secular ideology da thazaba diversity da thazaba jat bijat khai da ba dum ba party ni aduna ni akoina congress ma gi idea of india da koina lak pani hai ba wakhal lon chiki wona taina ba madugi opposite ka naam lepi haira ka ding na sai gi hindutva forces ka hai BJP RSS ka hai makhoi jina hindi hindustan hindu oigada bani na ai ningsang ai na satro ringa da yamna chakhiba ai na PhD tawrakpa matamda no mai so dum satro ringa da sum active oi ai se mamit khuba manato na manupa macha managa Delhi University dal maina ge active oi ba je moi da khara ot oi ba jani matamdu da tawgan deba aru maina babri masjid ke taw dai na nong wangang da punsi kaw roi damne oje pudi nahang akani mislet tawbune na khalle jai ju yam jal awni na matam du da di I do tap tai hai gale aina wangang na nupam na kai lauro ke da moi kangu do na हिंदी da kai hai ke da हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी बोलना पड़ेगा ai bo isai pau rabonu pani hindi film mi sai da Kishore Kumar da gi Rafi Saab ki sai da gi pamjana da tamju da me di saksu saglei college da isai asuk pamja go nupa se isai sangna to poku do magi na sai gi हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा हिंदी बोलना पड़ेगा hai rati si moi gi ideology ne ba angang ngoi ringai da ge tom indoctrination tawra sakram sida su assam da su phong na tawrai si de nang Hemant Vishwas ko gi CM honorable CM of Assam na mana yam taw jung mia na waramadi paisa adu piu gai na ngang mayam tabi ramani tabi bra mana ngang du phong na ngang ni ma
Mia oire de adu tawa na sige Hindu gi Muslim heta segai ge tawis moi haina bi ne bese takat na segai halaga de ngarang su mu issue je divert tawn na bane unified civil code ki kai khan ge kai hange aina mo adu hange aina adu ma he hanga ba ingonda ai hangdoi se Assam da noina 2016 dagi BJP na hospital ya tina phaba matam ga yamna chuna ba high tech hamung changa thaba 500 bedded high tech hospital jila khudingi district khudingi sane na law thokhiye kadai sakhar ge bo je hujing phone matam amung yore na sa chikai sakhar ge ba do sane na law phe du ga hujik se akhoi gi party na study tawza na ingon da supply tor pari Kari oile rame hujingna community health center leiriba mayam sida doctor masing 90% and shortage lei what lei doctor hospital da chama da maudra marfu da gi doctor what le chama lei ga da maudra what le haida di kai hai non doctor tara mutang lei hai ne ba cham lei bam thokku da adu di layang sang sibu hospital sibu doctor yaudana kamaina layang sang oidoino Hujik lady when you call it Assam the lady ba community health center sing si danga mo ai party na koi pirakpani Assam ge reporting unda 90% na doctor lady adu gum do lay na nang sidai the uniform civil code tawri ba sikari gi no ba uniform civil code tuna ana balaing ba ya ga do ri brami nang give a 500 bedded high tech hospital every district will build now you have a shortage of 90% above. Oi roi par roi da ngangjan ba adu mi sensitive oi ba issue da emotional. Koi sound na halakan da na asing ba issue ai koi ne hingi ba punsi da sok pa day to day akoi na nungti gi hingi ba laing bagi haksel gi sen tum gi fibam jitana mawam lo bida bine. La kuma to he na mamangi sahida 24 da Assam da Naham am employment exchange register away 21 lakhs. Aduda mukai tawler me yeng kan da data da 0.1% kaktang thabak piwa ngame hariba. Adu di thabak phangra nang unified civil code ay nangang lagi hari brava.